waktu na to, amo na yung waktu ikarwa. Bihaya lang tayo, rinayin guru na to mulia guru kalasan, amin taad suko sin waktu ini insyaAllah. Rinak magpalugay, itukbal ko yung guru kalasan, way na rugayin din kan Syekh Abu Hafs Mujahid, fal yataqabbal siyadatuhu mashkura. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala mabuthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Hadarat sin mga sila kataw tay manghuran amuin nanayngog ha waktu ini atau akan ha adlaw ini. Sibu rabian amuin masuk malayo. Demikian dan dun ha mga kapupuan. Itukbal ko doon kato tanyo inlapal kasanyangan sin kita niyo. Dan di naman hahibabaw sin gumini sambil matu pa adlaw mahuli. Ala wahiya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So alhamdulillah. Muna itukbal nato yung pagsarang syukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin masi-masi naman kita niyo piabusan niya sin kabuhi. Serta amuin masi-masi kita niyo halawm sin taufik hidayat niya. Tandaan niya amuin napi niya kita niyo ding mga amuin ipon niya. Nagharap-harap, nagtipon-tipon. Minsan dakuman hatiranan sin mga bihain nilabayan. Amuin hakar na supaya makapagpatumtum piatumtum iha ilmu atawakan kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban himumungan simpangho nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian din ha mga pagsarang sukuran sin kita niyo mga katawtay manghuran ha agama Islam. Amuin si mampay kita niyo habulan din ha mga amuin sa mulya-mulya bulan din ha katan bulan pia panjari sin Allah Ta'ala. Din ha mga amuin bulan pagpatauran sin kita niyo ha amal ibadat. Amuin ibadat pangayon nato sababan hikadawhat sin kita niyo harahmat ulong sin Allah Ta'ala. Demikian amuin ibadat sababan hikasud nato hasurga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagpuas din dito mga palanggungan ha agama Islam. Masi-masi naman kita niyo ha mawdu atau akan topik pasalan sin pangaddatan supaya minsan amuin paghali-hali nato pagtipon-tipon sin kita niyo mahinang nato ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. So kulang maglabi timubtub kita niyo hamawdu amunain adabul majalis. Amunain pangaddatan sin paglingkod-lingkod atau akan amuin pagtipon-tipon. Bali nakatagna na kita niyo haamuin ding ha mga muna pangaddatan. Tarayo-rayo pagtipon-tipon iban sin paglingkod-lingkod amuin di siya makagawa ding haamuin pagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian in hikarwa mga palanggungan ha agama Islam amunain ikhtiyar rafiqul majlis. Subay kita niyo mami bang isiuin sa umadyahon nato ha mga paglingkod-lingkod ataw akan pagtipon-tipon sin kita niyo. So yung mga yari indua ini bali nalilay na sin kita niyo ha mga simana lima bayaon. So insyaallah subhanahu wa ta'ala sumud kita niyo ha amuin hikatu. Ding ha amuin pangaddatan sin paglingkod-lingkod. Taib, inhikatu assalamu ala ahlil majlis indal qudumi wan siraf. Dengan mga pangaddatan sin paglingkod-lingkod, amo na insubay kita sumalam apabila dumatong kita din doon
haamuin lugar sin paglilingkuran sin mga katawtay manghuranta. Sumalam kita kanila sa wawinyat tu hambok deng ha mga pangdaakan sin syara in hati niya hikakawa tabian pahala pa Allah Ta'ala apabila mahinangta. Tanda bita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis din ka Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza intaha ahadukum ila majlisin falyusallim fa in bada'a lahu ay yajlisa falyajlis thumma in qama falyusallim falaysatil ula bi ahaqqi minal akhirati. Ulang maglabi, hadis din ka Nabi Hurairah, kaulungan sin Allah Ta'ala, sabun na in Rasul sallallahu alaihi wasallam na misara, apabila kamulong ni amuin, dumatong pa amuin paglilingkuran atau akan pagtipon-tipunan sin katotay banguran niyo, na pagsalam kamu doon kanila, bimana sumalam kamu ha mga tao kiratungan niyo yaon. Demikian, bangka mo amuin, mabaya na tumindog at tawakan mig na isab din amuin paglingkuran yaon, na demikian bihat to raysab, subay raysab ka mo amuin mamaid, sarta sumalam ka mo amuin pag-ignueto. Yato din ha mga adabon nabawi, din ha mga pangadatan sin panghuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imana amuin pagdatong ta, sumalam kita, demikian bang kita magsakap, mamaid na kita sarta mabaya mig na sumalam day sab kita pagigta in mga hal yato sa baban insyaallah hikakawa na to pahala pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab amuin miyagad kita niyo hatiranan bakkas simpang mamando simpang panghuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian in hikaupat mga palanggungan ha agama Islam, karahiyatu iqamatur rajuli min majlisihi thumma al-julus. Man jalasa fi makanin mubahin kal masjidi wa nahwuhu fahuwa ahaqqu bi majlisihi min ghairihi. In hika upat karahiyah bimakna bukon kabayaan sin syara amuin patindugon ni nambok kusog halilingkuran niya ubos ya tuluming ko dinambok magdaratong yaon halilingkuran sin tao timindog yaon. Mana panglangan sinsyara atau akan bukon kabayan sinsyara amuin patindugon mo intaw halilingkuran niya sarta lumingkod kaw ha amin bakasin paglingkuran niya. Sabab impara kala isiusuin na kauna makalingkod siya in labi magpatot halilingkuran niya on. Minsan pa in kaunan yan ta sinhambok tay manghudyaon limingkod siya ubos siya tugimwa siya hangkaray. Aun siya biyan maksud out atau akan aun siya hajat, ubos siya to pila minit na biyan nagbalik siya pa rin masiin tagpatot halilingkuran bakas lingkuran neto. In mga ito, pamando ito simpang huna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab hadis din ka Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza qama ahadukum wa fi hadisi Abi Awana man qama min majlisihi thumma raja'a ilaihi fahuwa ahaqqu bihi. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man qama min majlisihi isisulong niya tumindog deng halingkuran niya atau akan mig deng halingkuran niya pagbuwas siya tulong niya nagbalik da siya yan maun palingkuran niya na siya in labi magpatot halingkuran niya to bangsa pamaon si mambi atau akan lumingkod halilingkuran niya to na siya pa mas in labi magpatot halingkuran niya to bangsa pa mahangkara irain pagig niya to siya to nagbalik siya. Walida ja'an nahyu min iqamati ar-rajuli min majlisihi al-mubah. Waqad rawa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an yuqama ar-rajula min majlisihi wa yajlisu fihi akhar
walakin tafassahu wa tawassa'u. Hadis din kan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, keulungan sila dua iban sinama niya sinallahu ta'ala. Longhi Ibnu Umar, sabun na long nin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nang lang siya amuin patindugon nin hambo kusog, halilingkuran niya. Sarta amuin lumingkod, kau amuin lingkuran sintaw piatindog meto. Sumagawain pamando sin syara long niya amuin pagsibog-sibog kamo. Iwan sin pagpaluwag kamo. Supaya biyan amuin makahampitin katandon halilingkuran niyaon. Wa kana Ibnu Umar yakrahu ay yakuma ar-rajulu min majlisihi thumma yajlisu makanahu. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dengha mga amuin di niya kabayaan amuin tumindogin hambo kusog deng halingkuran niya sarta palingkuron si halilingkuran sin bakas paglingkuran sin usog ito. In mga kakahinang yato bukon niya kabayaan, bukon kabayaan hi Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sumagawa bangsaw pa may nambo kusog yaw niyan tabihan nagtabarro dengha amuin pangatayan niya dengha kabayaan niya. Siya mismo intimindog hipaghormat niya hamin tao nagdaratong inya unway roon sa niya. Tab naig na rin doon amuin, yan tabiaan pag, yanun ta paglugos at tawakan yanun tabiaan amin way pagpatot sinambok pahambok. Tapang mo piatindog inambok, tay manghud mo halilingkuran niya, sarta lumingkod ka doon habakas niya, inya umbiya sa kaula-ula, way mo siya dihilan harga. Way mo siya dihilan harga at tawakan impangita mo kanya in siya umababa darajat din kay mo. So, inya to din mga panglangan sinsyara. So, magawa bangsaw pa siya mismo. Amuin, kapayaan niya intumindog sa tapialingkod niya, inya unway roon sa niya, sabab yung parakalayaon na igden doon in amoy yan tabian pag-igway roon halga, sabab siya mismo inbaran niya yan tabian, in nang hormati patay manghud niya, timindog siya halilingkuran niya supaya makalingkod din ang buktay manghud niya on. So, amo ito, inhika upat ding mga masala hapasalan sim paglilingkod. So, aun din dilong niya mga masala, kabilo ba mga bini waktu yanta waktu sin Ramadan, atau kanyan tabian mga waktu Jumaat, au mga hari raya, di majato ini hakaibanan mga manusia, amo hindi na muna siya biyan magpatimpra numatong pa masjid, subagawa, mangdaak siya biyan din mga anak niya atau kanisyo na biyan imarak niya, magpabutang siya sa jada. Magpabutang siya sa jada niya muna matupa, unahan sinsap. Paunahan sinsap. So, bimana, minsan siya mahuli, yatto na nakaunin sudyada niya, biya sa kaula-ula biyan amuin, siyugata niya na intampat yaon, sibura biyan ha masjid, atau kanuno biyan tampat. Amuin pagtitipun-tipunan, amuin tipunan kabayaan sinsyara. Faqala Ibn Taymiyah rahimallah, wa amma ma yaf'aluhu kathirun minan nas, min taqdimi mafarishin ilal masjidi, yawmul jum'ati wa gairaha, ذهابهم إلى المسجد قبل ذهابهم إلى المسجد فهذا منهي عنه باتفاق المسلمين. So amo iningkab tangan sin Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Haamuin lang niya paghinangon sin kaibanan ng mga manusia, magpauna sila sin mga syajjada nila at tawakan baloy nila matu pa masjid. Haadlaw Jumaat at tawakan uno na biyan mga waktu. Haunahan di pa sila makakatto. In parakala yaon pianglangan siya sin syara, piaghambukan sin mga bangsa muslimin. Bal huwa muharramun. Sambilong niya sumud siya hukuman sin haram. Imana hikakawa niya dusa. Wa tasihhu salatuhu ala dhalikal mafrush. Sambilong niya in kya pagsulangan at tawakan kya naon in discuss.
haantara si mga kaulamaan, uno lang ni insambahayang niya rin nun ha, amin sadyada biyutang niyaon, sahi am di, bukod lang niya sahi. Fihi kaulan lil ulama. Aun lang niya duwa himumungan sin mga ulama, ha duwa, ha para kalasin, pagpauna mo sin sudyada mo matu patampat, sindi pa kaumatto. Aun duwa himumungan sin mga ulama, hatungod sin sambahayang mo rin doon. Uno, matay main sambahayang mo yun, atau kan batal in sambahayang mo yun. Taib. Liannahu gasbun buqatum fil masjidi bifarsi dalikal mafrus minhu. Sabab amin nangagaw kaw ito. Nangagaw kaw lang niya sin tampat doon ha masjid. Sabab sila di makalingkod maon sin nagpabutang na kaw muna. Sin sila in labi magpatot, lumingkod din doon sabab sila in nagpatimprano pa masjid. Tumakal wal mashru fil masjidi anna nasu yantamuna saful awal. Ampalaw nin labi marayaw lang niya hinangon sin mga manusia. Amoy magpatimprano ha masjid, subay na mo na lang na hipuon nila biyan in saful awal. Hipuon nila in saful awal. Sa baita sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala tasuffuna kama tasafful malaikati inda rabbiha? Qalu wa kayfa tasafful malaikati inda rabbiha? Qalu yatamuna safful awal fal awal. Ilaon nakapangasubo din mga sahaba. Berin lang nila yung pag-sap sin mga malaikat, ya Rasulullah, doon hatuhan nila. Yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amuin, hipuon nila lang na in saful awal, in haunahan sap yaon. Hipuon nila lang nila. Amuin panagnaan, pagpuas ito, amuin sumuno. Iwan pabuntulon nila yung pagsap nila. So amuin niding ha mga pamando sinsara mga palanggungan ha agama Islam, bang kita magpatimprano pa masjid in labi aula labi marayaw doon kita lumingkod ha panagnaan sinsap. Bukon niya to kita ha mga dugo-rugo biyan ataw kanya to hagwa sin masjid nagmeeting ataw kanya den doon ha mga hakid-kid sin mga masjid biyan nagsasandig na yung mga bihat tuhal mga palanggungan ha agama Islam di na to biyan madawhat amin pahala amin siyusugata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pa mga amin sila manusia nag-uus-us sarta biyan amin piarayaw nila in pagsap nila rin nun haunahan sinsap sambil amin magsuno-suno biyan hipuon nila. Yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam law ya'lamun nasa ma fin nida was-safful awwal bang sadyalaw niya kaingatan sin mga manusia bang unin karna karayawan sin pagbang atau kan pagtawag biyan pagsagi na harap pa masjid, iban unin karayawan sin amuin, den dun hapanagnaan sin safyaun. Summa la yajidu illa yastahamu alaihi lastahamu. Amin bang nila yon kaingatan, sarta di nila yon madawhat, di nila maapa sin panagnaan sin safyaw mangbukon sila amin makipagsiksikan. Dan tulang niya hinangon nila yung pakipagsiksikan lang nila. Supaya sadya madawhat nila aming pahala sisugata sin Allah Ta'ala kanila. Demikian bihat tura. In kahalgaan. Simpagunahan pa masjid. Pag-us-us, pagpatimprano pa masjid. Bangit to kaingatan sin manusia sadya in pahala niya na tanto amo ito hihalgaan nila. Paguhanan nila ito. Pagunahan nila. Magunahan sila. Matu pa masjid. Wal ma'mur ay yasbiqa ar-rajulu bi nafsihi ila al-masjid. Dengan mga pangdaakan at tawakan amuin. Kabayaan sinsara. Hatiap-tiap biyan ha mga amuin kewajiban pa masjid. Magunahan sila harap pa masjid. So fa idza qadima al-mafrus wa ta'akhkhara huwa faqad khalafa asy-syari'ah. So yari lang niya bihan bang saw pa maamuin piaunan niya biyan sadyada niya sarta nagpahuli siya na insya yaon nalanggal niya na insyara. Haatas dua, ginis in pagkalanggal niya hasyara. Muna-muna min jihati ta'khirhi. Muna-muna amoy nagpahuli-huli siya yato.
na inyat to ding ha mga panglangan na sinsyara. Sabab insyara ng daak siya amin pagpauna biyan atawakan muna biyan harap pa masjid. En hikarwa, amo na in nangagaw siya hatampat. Nangagaw siya hatampat sin mga tao amin nauna kanya. Iban kimikyan ha pag-agaw ni hatampat ito, sababan amo hindi masukop ataw kan di mahipo in paglingkod ha sapul awal. Di mahipo in sapul awal sabab yaon din doon in sadyadan niya sa taway siya rin doon. Aun na tao sin hikarwa, hikatu, hikaupat. Sumagawa, wayroon sin ulun haunahan niya sabab, biutangan niya sadyada, sarta way siya rin doon. So, sabiat to, nahinangan na space biyan in tampat, habukon kabayaan sin syara in biat tuhal. Yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, alladhi yatakhatta riqabun nas, yattakhidha jisran ila jahannam. Yan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, amo na in mga sila law ni amin mamian sin abaga sin mga taymanghud nila biyan supaya sila makaapas matto paunahan. Aun kaya kitaan niya biyan bakanti lugal haunahan, amin insiki niya maglaway na biyan haabaga sin mga tao naglilingkod din doon, umapas man siya matto paunahan, nagpahuli siya, sarta mabaya siya lumingkod haunahan, amin sambil pagbiyanon ni tao supaya siya makalabay, in mga tao yat tubeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, naghinang sila taytayan nila harap pa apinar ka jahannam waliyadan billah. Allahu Akbar. So bimaana hambuk yat to ding ha mga maitong ding ha mga dusa malagbo siya. Maitong siya ding ha mga dusa malagbo sabab tiyahdid sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang uno indu sa sintaw huminang biadto. Amoy biyanon mo intaw ha paglilingkuran niya supaya kau makaapas matto paunahan na inyat to biya sa kaula-ula amoy naghinang kau biyan taytayan mo harap pa apinar ka jahannam. Ambok waktu Jumat ini ha Rasul sallallahu alaihi wasallam sabon niya nagkhutbah adlaw Jumaat. Aun hambok kusog biyan nahuli siya di matong sarta mabaya siya imapas lumingkod paunahan sambil paghinang na imbiyato nin mga tao supaya siya makalaway kagibian pag kuanon niya biyan in abaga sinambok pambok yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ijlis faqad adaita. In Rasul sallallahu alaihi wasallam sa abu naghuhutba yanan niya lingkod ka lang niya sa hundan lang niya paminsana nakaw. Naka-disturb na ka pa mga taymanghod mo. Naka-disturbo na ka biyan, naka-disturb na ka biyan pa mga taymanghod mo, nakapuhinga na ka pa mga taymanghod mo. Sari ka biyan mga adlaw Jumaat, haulihan ka dumatong, ubos mabaya ka lumingkod haunahan. Unin Jumato ini ka biyanong mintaw supaya ka makaapas mato paunahan yato, inyat ding ha mga hinang, hikakawa sin manusia pardusahan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Taybaon din di mga masala supaya amuin masawa ha antara sin kita niyo. Bangsaw pa malong niya, aun law niya nagpabutang sin sudyada niya rin doon. Iwan kakilahan sin tao rin doon in siya yun pa siya magdatong mahuli na. Subay na on waktu aun kagibyan, subay na magkamat. Ataw kanon waktu late pa siya. Uno yato, patut ba yato, aun ba yato hak sin mga tao amin nakauna rin doon. Hiig nila in sudyada yon hibutang nila pahulihan. Tayo. Aun day sablong niya dua, bisarasin mga kaulamaan din diha para kala ini. Laisa lahu dhalika li'annahu tasarrafa fi milkil ghayr bi ghairi idnihi. Dengan mga bisarasin kaulamaan, diya tulong niya makanjar hiig muin sadyada yato. Sablong niya amuin, hibal kaulong niya atau kan nanggalaw kaulong niya sin amuin bukon tagdapo mo atau kan bukon kay mo nanggalaw kaw hapanyap sin bukon kay mo amot yung paragnaan kaul in hinihikarwa kaul
wa huwa sahih iban amuinin kimugdan bisara anna li ghairihi raf'uhu amuin yan tabian amuin masuka kasabunnalan iban makusogin dalil niya patut long niya sin mga nakauna long niya ihiig nila in sudyada yato iban sumambahayang sila dun hatampat sin sudyada yaon imana hibutang nila haduga ing tampat in sudyada yato haulihan lianna hadha sabiq yastahiqu as-sala fi dhalika as-safful muqaddam. Sabing tao lang niya nakauna, sila yan in labi magpatut at tampat yan tabian haunahan yaon. Wa huwa ma'murun bidhalika aidan, iban pangdaakan yato sin syara. Amun hiiglaw niya in sadyada sin tao nagkuan yato, nagpauna yato. Wa huwa la yatamakkan min fi'li hadzal ma'mur wal istifai hadzal haqq illa biraf'i dhalikal mafrus wa ma la yatimmul ma'mur illa bihi fa huwa ma'murun bihi. Sabab di ilong niya masampul na mahinang sukup in sapyat to atau akan mahinang marayaw in sapyat to. Sahingga lang niya dihiglaw na inhinang sinambok tao tay manghud inambok tay manghud meto nagpa-reserve sin sadyada niya. Haamuin karna long niya wayroon long niya jumatu para kala mas dakula ding hapag-ignet to. Pangsaw pa mabiyan, in mga nagpabutang sinsudyada yaon mga nakura, na di mo isab makanjari igun, sabab, in mas laharin di labilong niya mangi, in mas malagulong ni in kangian sin pag-igmet to sinding haamin binon mo siya rin doon. Sabi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi wa dhalika da'aful iman. Dan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam isiusulong niya yung makakita hinang sin patut subay siya langon atau kan hinang-hinang mangi na subay niya tupindahon iban sin lima niya. Pangsaw pa madi niya pagkagausan na pindahon niya iban sin dila ni halabayan sin pagwasiat. Bang di niya pagkagausan pindahon ni halabayan sin pangatayan niya, amuin hipanginduan niya, amun ito yung tabihan sa baba ding mga amuin hinang pamaratsaya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin yang bagi ayurai fi dhalika alla yaulu ila munkarin a'damu minhu wallahu ta'ala alam. Serta yan sin amuin naginang sin kitab ini dapat amuin jagahan mo in para kala sin pag-ig mo yaon bang di dabayaon amuin aon jumatu mas labian tabian malago amuin malago yan tabian amuin para kala atau akan malago bian kajawjanaan ding amuin bang mo siya binon din doon. Ang so pa mga tao mabungis atau kanyan tabian mga tao maasamoy tampat nila tud malugayon aun waktu adya nahuli sila habian habukon nila piyag tutuod habukon naman isab ding mga pangadatan nila magkahuli sila aun sadya bian mga hajat na inhat to na subay dab ka bian amuin jagahan mo na muna ayaw ko mag-us-usaw kat nakauna rin doon hiniig mo na siya sabab arakala mas malago bian in kabinsanaan jumatu bang mo ito hiig ding haamuin bang mo siya hibin din doon. So mo ito yung masala hikaupat ding mga masala sin paglingkod-lingkod. Damikyanin hikalima amunin at tapassahu fil majalisi. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladhina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. So kulang maglabi beta sin Allah subhanahu wa ta'ala ayat ini hada adabun minallahi liibadihi. Yari ding ha mga pangaddatad mismo ding ha Allah subhanahu wa ta'ala amuin hipamando din diha mga ipon niya. Ijajtama'u fi majlisin min majalisi mujtama'atihim
Apabila sila lang niya nagtipon-tipon, nagtimok-timok, naglingkod-lingkod, ang mga paglilingkod-lingkuran nila, wahtaja ba'duhum, sartaon din doon din ang mga taymanghod nila magkailangan mabaya lumingkod, aw ba'dul qadimin, atau kanaming mga bago magdaratong, litapassahalahu fil majalis. In labi marayaw, amoy magsibog-sibog sila biyan. Sumibog inhambok, pahambok biyan. Supaya biyan amin madawhat in maksud. Bima na makasud intay manghud nila itong nagdaratong. Ataw kad makasud, makanian tabian mabinsana. Bima naon din doon maipit ataw kanaon din doon biyan makatindog. Ayaw. In kabayan sinsara, magsibog-sibog, tugtubaon lugar. Supaya tabian makasud inhambok tay manghud nila biyan mayroon lulungkuran. Wal jaza'u min zinsil amal, kaingatan na to, intumbas manumbas, dingha Allah Ta'ala siya babha amuin kakahinang sinkitan niyo. Aw waktu biyan, dumihil ka hatay manghud mo biyan amuin kasanyangan, sababan makalingkod siya, di mo yan kasayuhan aon day sa waktu, in ikaw mangailangan ka, aon day sabihan amuin nagtabarro, dumihil kay mo biyan labayan, supaya ka makalingkod. Sabi si Sulong niya amuin, sumibog ha para hatay may hud niya, aun waktu dihilan, desab siya sin Allah Ta'ala biyan, pasibugon dawin tay manghud niya, supaya siya makasud biya sin pagpasud niya, hatay may hud niya. Damikyan, bihat to raysab, isusuin magpaluhay, magpaluwag, hatay manghud niya, na paluwagon desab sin Allah Ta'ala, paluhayon desab sin Allah Ta'ala yung mga hajat niya. Wa ijakilan syujhu, na apabila inyanon kanyo lang niya, tindog kamo, atawakan amuin, sibog kamo yan tabian, mig kamo, sabaw aun hajat, aun yan tabian, hajat, subay yaun mig sila, atawakan subay sila tumindog, na tindog kamo, iwan sinig kamo. Sababin pag, fa'innal qiyam, bimitli hadal in mga pagtindog mo at pagsibog mo, iwan sin pagtindog mo ha mga parakala, bihan, waktu, inyaon din ha mga kakahinang sin mga tao tagapanghati. Sabab sin amin nagdara sila panghati, sababan yan tabihan hikalago sin pamaratsaya nila. Hapag laggo sin pamaratsaya nila yaon, sababan amin yangkat sila sin Allah Ta'ala, din ha mga amin tao yatwerong panghati. So amo yatuin kalaguan, tumtumon nato, wallahu bima ta'maluna khabir, in Allah subhanahu wa ta'ala, sangat makahati, sangat, mga kakahinang niyo, sangat siya makaingat, bang uno yung pangdaakan niya, uno yung panglangan niya, amuin labihin hikarayaw katutan yung mga palanggungan na agama Islam. Wayroon din mga pangdakan sin Allah Ta'ala malingkan hikarayaw yan pa mga ipon niya. Damikyan, wayroon din mga panglangan sin Allah Ta'ala sarta hikarayaw rin sabiyon din mga ipon niya. So amo ito, wayroon katutan niyo, bangkitan niyo mabaya. Amuin, sababan kita niyo paluhayan sin Allah Ta'ala, sababan amuin, tabangan kita niyo sin Allah Ta'ala, na paluhayan nato intay manghud nato, hakatan para kala, damikyan amuin, tabangan nato intay manghud nato hakatan para kala amuin kabayaan sin syara. Ayaw hay nang sin maksiat na di makanjari ang pagtulong tabangi sa pianglangan sin Allah Ta'ala. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Yan sin Allah Ta'ala pagtulong tabang kamulong niya ahinang marayaw iban hinang amuin hika pusog hapag mabugaan niyo pa Allah Ta'ala. Iban ibot-ibot, ayaw ka mo magtulong tabang. Ahinang-hinang sin maksiat. Iban amin hinang biyan amin hika pagpulak kanat niyo. Ato kan hinang sin amin hika pag astuli-astul niyo hantaraan niyo. So amo ito hika 5, damikyan hika unum, la yajuz at-tafriqu bayna isnayn illa biidnihima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li rajulin ay yufarrika bayna isnayn illa biidnihima.
di makanjari, amoy pagbutas mo intaw naglilingkod nagdaray, malingkan bang amoy kusang loob kabayaan nila. Sila mismo biyanin nag-volunteer damuin magbutas sila pagdarig nila supaya ka makasud. Tumagawa bang ikaw ay magbaya, amoy papagbutas mo intaw nagmi-meeting, tao naglilingkod-lingkod supaya ka makasud din nun halingkuran nila na inya tuweto di makanjari. Sabab yan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yahillu di law niya makanjari. Hambo kusog amoy butason niya indua maglilingkod, magdaraig. Di niya makanjari, di ato makanjari. Yang langan sin syara inyari ding mga pangadatan sin agama na to agama Islam. In hadis ini nakabutang aunul ma'bud. Demikian ini kapito al-julusu haythu yantahil majlis. Dengan mga pangadatan yan sin mga sila sahabat radhiyallahu anhu. Hadis din kan Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qal kunna idza atayna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jalasa ahaduna haythu yantahi. Yari ning mga pangadatan sa tawain Rasul sallallahu alaihi wasallam ng langka nila. Iban piasaran sila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hinang nila ito, bimana agad yato ding amuin hinang sin syara. Amuin yaonin Rasul sallallahu alaihi wasallam way nag himumungan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam kanila. Siyempre mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam aun day sab tafadul antara nila. Aun day sabyan darajat sin hambok din kanila. Sarta kaingatan yan sin antara sin sila. Aun mga kibaros sahaba, aun yan tabian mga nakauna biyan simud pa Islam, aun mga haulihan, aun yan tabian mga bata-bata. Sabiat tulong Jabir radhiyallahu anhu, ang kaunan na mulong ni hatimpo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bangsaw pa maun din nung paglilingkuran, aun biyan yan tabian mga doon na kabiyan na khutba, doon na kabiyan ha mga muhadara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, lumingkod na kami lang ni haamuin tubtuban sin lilingkuran sin mga tao na kauna din kamo. Imana how no timubtub yan nilingkuran doon na sila ben lumingkod. Bukon sa ukat na biyan yan taben ding mga kibaros sahawa, yato sila biyan miuna. Yato sila miuna, halilingkuran inyat bukon yato ding mga hinang sinsawa. Sarta nag-ikrar in Rasul sallallahu alaihi wasallam hakakahinang nila yon, hasabiat to inya on ding maitong siya. Dengan mga hinang pangdaakan sin syara. Mana how no timubtob in lingkuran sin tao rin doon namin nakaw na rin kayo mo, lingkod na ka rin doon sumuno kanila. Demikian dengan mga aturan pangadatan hikawalo at tungod sin paglingkod-lingkod, an-nahyu anit tanajis naini doon at talit. So pa to sin syara, sabab ambok yato din mga amuin, labayan sin syaitan masasat ni nambok tayo manghod neto. Amuin sumodin ha pikilan niya uno bang uno biyan nga mga pikilan mangi. Maita siya piag tapukan na makanjari maghagas-hagas law na indua amuin binon nila inhambo. Sabab law na hikasusayaon kaniya. Hikasusayaon kanila. Yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza kuntum salatha fala yatanaja rajulani duna al-akhar hatta takhtalitu bainan bin nasi min ajli ayyahzanuhu. Yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang inkaunan niyo long niya tu, ayaw long niya maghagas-hagas long na indua. Binon nila inhambo. Tahingga long niya wayron hikaragdag kanila. Sila upat, may nang dua na imabin. Atau kan lima, may nang tu imabin. So amay ito, di makanjari maghagas-hagas intu binon nila inhambo. So pama, aun din doon upat, maghagas-hagas miginto binon nila inhambok inya to panglangan niya to sinsyara. Panglangan niya to sinsyara. Subay in tao amuin di siya dumihil kasusahan hatay manghod niya. Sabab hapagbin nila ito sababan biyan amuin sumod kaniya biyan insasat sin syaitan. Sababan siya makapanalihin ng mangi, makapanukod-tukod, manukod-nukod na siya, may ta siya binin. Sambil ibiyan, may makapag-itiham siya, makapaghuna-huna siya, pabaran niya siya tao mangi. So, inyari ini, amoy ito, kaibanan hadis,
Either bangwero lang niya dumatong, makanjari lang niya, tagaran niyo sambil makaigi ng buket to. Ang pa kamo mag-meeting, indoy at bang sa upama aon biyan, biya sin mga aon kamo kailangan haantara niyo sadya in pagmitingan. So, in mga yari ini, ang kanabang sa upama, may mga iban niyo to nagtitindo, mga tao sismoso, naasal day sabyan, nakawa na to ha mga daras na to nakauna, bukon mapatot kita lubingkod ha mga tao matao sismoso yan. Ato akan mga babae sismosa. Amoy ni ding ha mga tu, amoy suway mo halian. Hambuk ding ha mga tao yaon, ataw sismosa iwan tao biyan sismoso, ayaw mo dungugain bisara nila, sa puro mga koto-koto ha, basa na mo yakan koto-koto. Amoy magdara bisara, ayaw mo dungugain bisara nila. Tanto'y mga bisara yan, bisara mangi. Sa mabihakot niya ding ha bisara malayo. Ding hansipak bay, ding hansipak tay banghod niya. Damikyan hay ayaw mo rin sa hiparungog biyan ng mga bisara mo kanya. Sa mayroon din sa pagduro-aro, hakuton niya rin sa bisara mo matupan sipak. O pamaon nakalingkod din doon kanyo biyan ang mga tao bihatin sipat nila. Na as mga tao biyan, nagmeeting-meeting, mahigpit hipagbawal sinsara, amoin manengog kaw. Sinway kaw diaak biyan. Yan na intay manghud mo yan, limayo silaon sila pagmitingan, yato kaw isab morol. Ano ba yung pagmitingan nato yan, may taka mo limayo-layo yan? Limayo na intay manghud mo, mas morol pa kaw. Nainyaw niyan, ding ha mga, pianglangan sinsara. Pianglangan sinsara, amoy mga bihat tuhal, in bisara, bukon patot hipadungog, di kaw mapatot biyan dumugog kanya. In bisara, bukon patot na ipadungog sintay manghud mo, na ayaw na kaw magtutuod, dumugog. So, pamakya dungugan mo in bisara, sinbukon nila patot hiparungog, na haram kay mo in hipamayta mo bisan ni kansiyo. Amo hindi pa mahita mo, amo hindi kakangi, amo yung bisara balong niya biyan. Ondi mo ko kakain na lang niya bisara yung dakwa niya to, Tubtub kato na sadya. Amo yung bisara tubtub kato na sadya ni, amo hindi nga mga hikapuhi nga ataw kan hikajawja na sin manusia. Sabi naramo ito nagbisara biyat to raysab. Lain niya matupan sipak lang niya tubtub kato raysab yung bisara ini. Sambil amuin makahati ng bukaw man, halabayan sin amuin tubtub kato ini. Damit yan nakahangpo aljulusu almanhiwan. Aun mga paglingkod lang niya pianglangan sinsara. Aun paglingkod pianglangan sinsara nang langin syara amin hantang sin paglingkod ini. Muna ding ha mga amin paglingkod pianglangan sinsara amo na yung nagharap-harap ka iwan sin mga taymanghud mo biyan hitaas mo in sikimo. Yan kaw mo nagmi-meeting biyan, nabiluba na biyan mga tao maas, minsan pa'y sabing kaunan mo guro kaw. Minsan pa'y sabing kaunan mo biyan tao maas kaw rin nun hakaw man yaon. Pianglangan sinsara amuin, iangkat mo in siki mo biyan matupataas. Ataasin mga table biyan, hataasin mga lilingkuran. Awin yan mga biyan ni parakala, un waktu biyan, kalupahan si mga tao maas, kalupahan si mga tao biyan, amuin sila biyan in paguhanan din doon. So, pianglangan ito sinsara, hamuin bihat to sabab, ang biya agi yan biyan, way ikaw pagmartabat biyan ha mga iban mo biyan naglingkod din doon. Damit yan, hindi karuwa din ha mga paglingkod pianglangan sinsara, amo na yung pagtawagon si mga bata bago amon lang nila mag number 4. Yaon ko rin doon ha mga kamatauran, yan kaw biyan yangkat minambok siki mo biyatang mo pahansipak siki mo. Muna biyan labiluwa bang kaw biyan mga nakahabol. Damikyan nakagamis biyan aun neto sa baban waktu. Aun waktu ito sa baban gumawa biyan in aurat mo. Iban hambok ito din mga lingkuran bukon pangdakan sinsara. Iba na mo yung paglingkod. Amon hibutang mo in 5 mo ni den diyon hatekod mo. Amo hindi ko kay ngatan uno yato hatausugin biya to tawag kanya. Amo ni butang mo in 5 mo hatay kod mo biyan. Amo piya pauna mo biyan in daghal mo.
in mga yaon, pianglangan yaon sinsyara, amoy lumingkod ka biat tuhal, yaon ko rin lumbian himaharap pa mga iwan mo naglilingkod. Namikyan, dengan mga ikaupat pianglangan sinsyara, hapaglilingkod, amo na in, so pamalumingkod ka, inhan sipak baran mo kya sugahan, inhan sipak kya, kya landungan, atau kanyan tabian, way siya kya sugahan. Biat tuhal, pianglangan niya to sinsyara, either biyan amuin higwa amuin baran mo katan para kasugahan na siya, atau akan lawag ko biyan tampat amuin makasilong siya katan. Di makanjari, amuin kasugahan biyan inan sipak baran mo, inan sipak amuin kasaindungan siya, atau kan katampanan kalambungan siya. Mga parakala ini katan ini, biyita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wayron ini biyan, uno bang uno malengkan hikarayaw ini kato. Sabab uno in beta sin Rasulullah ini dengan Allah Ta'ala. Nang langin Rasulullah, bisara dengan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala siya in labi makaingat hal na to, sabab siya in nagpapanjari kato. Demikian ini kahampo tag-isa, amunain, panglangan sinsyara, amunain, magkatawahan kita biyan na paglingkuran. Amoy makusog katawa biyan, amoy mga maghak-hak na biyan yung pagkatawa, inyaon asal-asal di sab, sibu rahaway atau kanduna paglilingkuran, pianglangan yaon sinsyara. Sabita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tuksiru minad dahik, fa inna kasratad dahik tumitul qalb. Ibut-ibutan kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayaw nyo lang niya pataurain pagkatawa niyo. Ayaw nyo lang niya pataurain pagkatawa niyo. Sabon na lang na in kataod sin pagkatawa ini, sababan lang na hikamatay sin pangatayan. Na problema mo mapatay yung pangatayan sin tao, sababan siya di tumayma sin kasabunnalan, iban sin sababan, in pangitaan niya in kasabunnalan, amoy ito kakangi kanya. In pangitaan niya hakangian, amoy ito in hikarayaw kanya. Damikian hikamputag dua, pianglangan day sab sinsyara, amo na in, ono in tawag kanya ini, amoy bangkaw wakas kimaon yan, amoy gumawa abyanin, katingog din hasimod mo, bukun isa magsigog. Amoy magkatingog biyan biya, guwa biyan tanda ini ikaw kya kansuban kaw. Yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis din kan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, tajashta rajulun inna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nagbihat to inang buko sugha, doon halilingkuran sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kundung ilaw ni in paghinangom mo biya, pagwao mo biyanin nanam mo biyanin ikaw kya suban kaw. Sabon na lang na in mga tao lang niya daran kaya kansuban din di mahadun niya ini na sila in mga manusia isab daran isab sila mahapdi dito adlaw mahuli. So amo ito inhikamputag 2 inhikamputag 2 amo in last din mga aturan sin paglilingkod na bang kita tumindog din paglingkuran ta subay ta di kalupahan in dua sin kaparatul majlis sabi yung paglilingkod yaon aw nasadya rin mabisarata din mga bisarabian amuin ikakawa tadusa atau akan mga bisarabian bukun hakabayan sin Allah Ta'ala na subay tadi kalupahan yung pagdua hakaparatul majlis supaya ito biyan ang mga mapapasin mga dusa ta rin nito halugay ta naglilingkod yato amo na in subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. So demikian dito ray sa timubto yung pagliling yung kalima nato hadu ayat tu murah-murahan bang main tema sin Allah Ta'ala ng ibadat nato insyaallah bang main kita niyo amuin taymaon ngay mga puasa iban sin mga pasambahayan pagbasa Quran sadak kakatan amal ibadat nato rin bulan sin Ramadan ini iban salam doa magbalik doon kanyo kataan wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين